oku kwayetabwamu abakristayo n'abeegi b'Nganwa High School erikushangwa akashozi kabohe omushema municipality obu abantu basiima Ruhanga n'ekigendererwa ky'okurundaana miliyoni 35 ez'okwongera obuheereza bw'amaizi omu ishomero. Owabuurira na Sabadikoni owayebembera okushaba bahiga abazaire kwegyesa abaana baabo okushaba n'okusiima Ruhanga. Ruhanga kushira magara abana bari mu mabaro babatwerekeye yubaye abana barumurago atomusindikire hiriya yotiro orusasa uricho kujya mu kijya abanda igiyo kurya ya pasiti ya 99 onizo yibe tasini nakavuga takine gisaba no kubakuruza umuntu umicejo yo kumanya ngo basima Ruhanga abuka barinzi no bashoma kubona abaruhanga nibo bakwasi mwene cyo kibaritera kuraje kandi Ruhanga kwa kubana ari gusima kwabo ayongera kubahereza umugisha. Aha bwabejo gumana beyongera bwati yabwira abakutekatekera abeji bashaziremu okugira ngo bekore mu murimo ebintu bitakabasingira amani. Tuyineresha amasiko mingi ngo je nambane ko yongera kana neyo bitorekirira by'amizi byaki by'amashanyarazi na nebindi no kombeka ikizembe cyitshikawa ba old students abazire bitu bari kutagira burijo government icaci mwena ndubetera shumwe kandi bashaba ngo mwongere. Bamwe habashomereho mu ishomereri bayoreko kwatwaho aha wishomero kubura amaizi hekinte kibagira ngo ncibasa kureto muraro mbi. Tutaga miliyoni ashakana mishaka Elizabeth Atlantic Giving Service aha Emmanuel Church kugira ngo tubase kurundana sente so nintero muranga ba bizi mwena himuri sente zashoboza zatikumara na sente zindi amushanze base kutereza sente base karanga mizika karihi n'abana bitu abashomaje hygiene yabanunji ibintu bakundira mbwire kandi standard ishomero yongera Ishomero lya Nganwa katandikwaho omwaka gwa 1967 kandi rubangwire bukonji bingi nko muhwezi wa speaker w'ishengero lya Uganda Right Honorable Thomas Tayebwa, omunyeshengero wa Shema Dickson Kateshumba, Professor Misach Katsime, Professor Mauda Kamatenesi ahamuna n'abandi bingi obwa hatamani bagateire omukume kitinisa cyaryo omukorabiro mbashomeireyo aho enshuminke hweire omwezi wa speaker akarha trera ya minti okuruhunduza. Agagasha kwa Gerard Tugume abwatayari West omushema.